Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba marbut khar ne sngi habai kren berkinong thok kubor hadin ba ulade ban peniso elade berkaseng kongres ulaong bahaki por baladep uladon berkaseng kongres bat ulaya kunru yak election MDC na kaseng kongres kajing bom yas ngau jingmot mat kajing bom ya trailang UMLA uba piti saukmi kapenlong ya uban mi no na kaseng kongres laban rabru da kabaong ba kajing mi jung u na kaseng kongres kamdei ba udon daw bat kaseng kongres hanrei kadai bakam don kajinge trailang bat kajinge ngau jingmut bat UMLA ubadai na kaseng kongres Shushu la benrabru ba kejingwan peniso biang sya kaseng kongres kadai ba lese kim pediang ya kejing ino kam jong u ha kipor ki baladep bat kidang don kejing syania ya u ula ongru ba UMLA ula penmi ha kilat patai kubor ba unsa peniso no berkaseng UDP ba patau ula de peniso yalade bat kaseng NPP hanrei na kaliang kejong u utrang banne ha kaju kanongrim bat bandon ha kaju kaseng ula ongru bana kaliang kejong u umsyem ya karai marwai hanrei ulaya selok bat kipaj ba jong kamaulahi baro kawai Uburom ni kore syab soban ayu yang sisin membu thau la tu kat bami por muta dengi so komen ru akan dika si komtang la yo ban mai ya ki nang kam jong kamaulai kongres komiti wat ha kaju kaporu ban pedang burom yang ya sepok peseng kongres dia kajing pelong yang dengan rumbiang sepok ke parti kongres pelong pa hoi hari ini ki setiap naik ladep sedang berdep lah penmi untuk ba hal pelat ya kam kongres nomor ba kalau baik halor kadal ba kamdon kajingnya trelang buat unum ikmat jungi nang ni napo mulai konstituensi kamdon kajingnya stu jembut di haba kamdon kajingnya trelang kamdon kajingnya stu jembut kat mah bani trepat ba di ngalapan pau hang tu ya stipen kajonga kadai be halor tang kata kadung rimbay ndrei ngamdon daw ye bat ke parti kongres ngamdon daw ye bat ki nongilam ke kongres buat ngasim ru ba kani kesngi ba ki nongilam joko kongres nadu presiden barang badu jong kastit kejungi bolong MP ba ma Vincent pala di bala platform kenang bani dolang bat ki he joko kongres ni nadu ba pencingan ba Roni ba Charles ba kuwi po parti kongres ban pedang berom yang po parti kongres kolong ba lesi kim pedang yang tu kajing resign kujunga hari ni ki por ki pernah ki bladep namar ba hadu mentahi kidang syanya abe yuba marbut ba undon be parti kongres ba unyakun ya kan election ke banwan kumangi kumbakapau hina kijing kren kalau tikena ya pi ba hinlong bai uketong jong kongres nang ne po mulai konstitusi oh ngila depan submit ya ketuka resolution ru nomor bang kaput ya ki prosedur ki rules wana kala mulai blok kongres komiti ki jungiru tim ke pertemai kepala yo bor bakal kepala ai bor hi napo ka MPCC bangin le yang kenika program kenik si kota panwara inung kam ki pertemai pada keju keporu ban submit itu resolution habi day batu candidate jong kenik election arja mulai but nak kalian mulai blok kongres komiti ru la submit nya kenik kerteng jongan bangan long kertong nam ta kenik election ke banwan MP nomor ba habi day ketahi ngamla panong iai nomor ketahi kenika decision kejuki shimet nak shimet mo UMLA la permi kubor untuk konyeso bakal parti rulom UDP ba pathauru adang kini tidak siap santri madang ambakla la iso bakal NPP de ketuhi ketika decision kejongki ngamla manong iai bat nakalang kejunga supaya manong kumne ba nakalang kejunga balai pat ba ngane parti kongres nomor ba ngamkwa bangan hetseng naka way ka election sakaway ka seng nakaway ka election sakaway ka seng de ngakwa ba bangan ne akan ngrim ko mga don kanong rim nado por di bawang suwa kadang sakri ya kari baka jat penriu hati artos nang bledep ngane ba keju kanong rim bak mentaro habanga ya hadasan hima simaru ngane ba keju kanong rim bangan don ba keju ka parti mandon ba keju ka parti bak sakaway ru kalong ba habangi pisang ya sharum seneng ru ba nakalang kajong aru ngamsim la le start marway lani
Absim larai marway namar hakakam politik si asmuku ba ka politik kadehi ka surjong pajba ka voice of the people dengan alat bani selok bagi babun kinong kersan kiri orang ba kiri pakmat jong kisno mulai bertawai isamla ba naik ke parti pengadil pun nang sepat akhlem dale kembali kiwei ba kisumi jendak untuk lemdon kenu kajingnya selok perkinong kersan rena kali kajongahi ngaburom soan nikung syabe ya surjong pajba bat ngilaya song ngilaya perkat bat ngayo sau ya kajingut kajingnam jong kipat ba habidei bat kene ka sarkar MDA ke pemerintah samtama bayilam kene ka NPP kajingelam jong kini ki sengrulum mencua ki ong ba ngimdon hakapor ngimla pan le mentah pat keladon hakapor mentah sansnam ki yo sanshat yo rule of state jela ka jungi henry pat bahi ai un bishar kilale ayu na kamta ribu kacat beri por election mencua ki ong ba jiet yangi ya kisang rulum ini da ya khno ko syak ini da ya ribu kacat benriu henry ayu pat mentah mo ngi ba kum september poi sati ki caka ki lanang lut lai ti lut caka sam chief minister ko jungi ru na tang bolong na kapok sarkar MDA ru masanya ketua MOU buat uji mestar dong ka samang dia masule sop buat hado menta kicat beri kujungi kibadan apa pasti kejela kujungi ru kidang yang persya ya kene dengan kuah abangan jele na kinu ki parti kipat bahi ki persya hi kijing terkam jong kini ki sarkar ki bonta jong parti kibadan apa sarkar bopun hi upat ba jungi lade akinu ki kunhon kum ki kunhon nang hikai kum ki kunhon asa kum ki kunhon prepare hap syira lama yong baik kam kuah abangan susi upat ba bangan jele nak ini ki parti ki pala kata ki pala pensusi upat ba jadi kini kena bang kuah bangan jele baik nak parti kemudian kejingsingan parti kemudian kejingsanya biang sasisian apa dei buat kini ka parti kongres malacir mo